Heran, apa guna pun pidato bi suruhnya nyito biorin. Na bagang bulan mua gula potongan artis dah mah. Nah, genteng gelut ti penceramah dah iya kok je. Dekik-dekik buk, marin buk. Magi minta telu album ibrin na marin. Ngaji gelu gi. Nega kan makin pengajian degi. Ngaji gelu, dekik mari ngaji sambian minta anak pebay. Na pemikir minta kabin pada maju marin. Sepenting kursi umur segemi. Mun umur seket tak langkong. Tak alar kelira ke masake kok. Udah tidung ni kay masjid. Pun malam ni ketidung rojit masjid. Apa mau masjid? Aman. Aman, saya masjid. Kesel tak luang. Kulit asli na gulabog ni kaya bi orang yang betaburi. Ngina pe compok, ngina compok. Kulit kesenangan lah pa hapolong rojit masjid ni gula. Senangan lah pa. Muka Labah muka kocah, muka kalampia kawasan juto, sini gula. Labah mati dung. Celap di luar ngat lagi mobil. Lebu di masjid mun tedung masjid gula. Cek cek bi orang ego soko. Cong siapa aja ngatong. Allah, makita ti penceramah munni kene dak pak itu nak gula. Adam dak arga gula teman pengajian ni sumenep emature sambian. Gula ni ke tak nyupir TV hadirin, nyupir TV gula. Masuk agak di lima cara payam gua bi ban serbi kan ni kan. Gua. Yang ken gula. Jangan masuk mobil kiai kok. Gula, ki ko bi gula. Pai jeling dalam. Ko magi ai ne ko. Ya Allah, yang ku absa ab bungarang. Gula mikir makita ti penceramah munni kene haram. Ada yang jangan tu sekian ni kalau beden ada.